барои офаридани асарҳои ҷолиб донишу истеъдоди фитрӣ ва заҳмати беандоза зарур бошад. офариниши шакли китоб ва манзури хонанда гардониндани онҳо ин аз ҳунару истеъдоди волои ноширон вобаста аст. худшиносии миллии мо, ҳуввияти миллии мо, масалан хонандаи мо гӯем метавонад пешроҳира гирад, яъне ки ҳисси баланди хештаншиносӣ, ватанпарастӣ ва ҳимояи масалан асолати миллӣ, аз расму суннат дур нашудан. Расму суннати мо танҳо ба воситаи мутолиаи асарҳои бисёр баландғоя, пурмазмун, ҳам адабиёти классикии мо, ҳам адабиёти муосири мо ба мағзи хонанда ворид карда мешавад. яъне ки хонандаи худогоҳ вақте ки осори ҳаким фирдавсиро хонд, аз шеъри устод рӯдакиро хонд, масалан осори шайх саъдиро хонд, ё ин ки ҳофиза хонд, ё ин ки мавлоноро хонд, то бедилу то устод айнӣ аз адабиёти муосири мо устод улуғзода, масалан устод абдуқосими лоҳутӣ ва тамоми шоирони маъруфи мо ки хонд, дар амун ҳисси худшиносии амун, донишу фарҳанги амун дучанд мешавад ва дар мавриди масалан рӯ овардан ба фарҳанги бегона худашро ва атрофиёнашро муҳофизат карда метавонад. соли 1944 бо қарори ҳукумати тоҷикистон раёсати санъат ташкил карда шуд ки роҳбарии онро шоири ҷавон Мирзо Турсунзода ба зимма дошт. 25 апрели соли 1953 дар заминаи раёсати санъат вазорати маданияти тоҷикистон таъсис ёфт. дар муддати кӯтоҳ сохтори вазорат, раёсату шӯъбаҳо ва зерсохторҳои он ташкилу азнавсозӣ гардида ба фаъолият шурӯъ намуданд, ки аз он замон то ба имрӯз дар вазорати фарҳанги кишвар раёсати табу нашр фаъолият менамояд, ки рисолати ягонаи он ниёзҳои маънавии хонандаи тоҷикро таъмин сохтан ва густариш додани фарҳанги миллӣ ва боло бурдани кори табу нашр дар мамлакат мебошад. воқеан имрӯз фарҳанг ки ҳастии миллат шинохта шудааст, дар рушди такомули ҷомеаи навини тоҷикистон нақши бисёр бориз дорад ва раёсати табу нашр низ чӣ қадре ки аз номаш пайдост ба табу нашр яъне ба кори фарҳангӣ машғул аст. бевосита таҳти сарпарастии раёсат як қатор нашрияҳои бисёр бонуфузи кишвар дар фазои иттилоотии мамлакат паҳн шуда ба худдасти хонандагон мерасанд. раёсати табу нашр аз шумори он раёсатҳои бисёр муҳими кишвар аст ки барои пиёда сохтани ормонҳои миллат саҳми муассир мегузорад, яъне пайваста бадом мекӯшад ки ҳамин нашрияҳо дар фазои мамлакат як сатҳу сифати баландқатӣ чоп шаванд ва барои тарбияи ҳисси ифтихори миллии наврасон мусоидат кунад. раёсати табу нашр дар давраи муосир дар ин замон бори бисёр пурмасъулията бардошт дорад. аз ин хотир ки ғизои маънавии масалан хонанда, ҳам хонандаи хурдсоли мо, ҳам миёнасоли мо, ҷавонҳои мо ки имсол соли ҷавонҳо эълон шудааст, ҳам онҳое ки ба китоб хӯ гирифтаанд ва бекитоб зиндагишона тасаввур намекунанд, ҳама ин аз рӯи барномаи кори раёсати табу нашр роҳандозӣ мешавад. раёсати табу нашр дар вазорати фарҳанг яке аз раёсатҳои бисёр номдор, як раёсати пешрафта, як раёсати бисёр муҳим аст, чунки раёсат ба нашриёт, ба матбаъа, ба рӯзнома маҷаллаҳо, хонаи китоби тоҷикистон, энсиклопедияи миллии тоҷикистон сару кор дорад. яъне дар маҷмӯъ ба тамоми васоити ахбори умма иҷозат медиҳад барои фаъолият ва назорат мекунад. дар инҷо мутахассисоне ҳастанд ки ҳар ҳафта ба нусхаҳои ҳатмии ройгонро дастрас мекунанд ва рӯзномаҳоро меомӯзанд. дар ҷое ки масалан баъзан қонунвайрокуниҳо ба вуҷуд ояд, сари вақт ба идораи рӯзнома занг зада огоҳ мекунанд ки дар оянда ҳамин гуна маводҳое ки ба манфиати ҷомеа набошад аз навиштани он худдорӣ кунанд. ва агар бибинед ки агар раёсат набошад, пас кори мо ҳам душвор мешавад, чунки раёсат бевосита намондагии вазорат ҳаст ва ҳар гуна он душворие ки ба мо пеш меояд, мо пеш аз ҳама ба раёсат муроҷиат мекунем. дар ҳолати раёсат аудаи ҳаллаш набаромадан, пас ба худи вазорат муроҷиат мекунем. хулоса бо дастҷамъӣ ҳамин гуна мушкилотро бартараф мекунем.
имрӯз якчанд маҷаллаву рӯзномаҳо ки зертобаи раёсати табу нашри вазорати фарҳанги кишвар мебошанд, фазои иттилоотии мамлакатро бо матолибҳои гуногуни фарҳангиву сиёсӣ ва иқтисодиву иҷтимоии гаронарзиш ҷилва месозанд ва аз дорои фарҳанги бою ғанӣ будани халқи тоҷик дарак медиҳанд. пеш агар масалан шумораи рӯзномаву маҷаллаву масалан матбааву нашриётҳои мо агар камтар бошад, имрӯз дар ин замон хеле афзудааст ва вобаста ба сиёсати фарҳангии давлати мо, сиёсати фарҳангии пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, масалан ҳамаи инҳоро танзим ба роҳ мондан дар кор аст ва ҳамаи ина ҳамин раёсати табу нашр кӯшишу талошу масалан ҳамаи чизое ки мекунад аз рӯи барномаи онҳо мешавад. маҷаллаи чашма ки яке аз нашрияҳои бонуфузи кишвар аст, солини зиёд дар такмили завқи зебоипарастии наврасону ҷавонон нақши муҳим дорад ва бевосита бо дастгирии раёсати табу нашр ин нашрия ба як нашрияи бисёр хубу диданӣ табдил шудааст. ҳар маводе ки дар нашрияҳои тобеи вазорати фарҳанг ба шоб мерасад, мутахассисони раёсат дида ба мо маслиҳатҳои муфид медиҳанд, то он ки баъзе нуқсонҳои техникӣ дигар баъзе камудиҳои ҷузъӣ бартараф шавад. воқеан имрӯз мо наметавонем ки бе ҳамин гуна нашрияҳо наврасону кӯдаконро дар рӯҳияи одобу ахлоқи ҳамида ба ёй расонем, чунки дар тамоми мамлакатҳои пешрафтаи дунё ба матбуоти атфол аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. яъне онҳо кӯшиш мекунанд ки барои чопи нашрияҳои бачагона коғази баландсифат, ранги хуб ва ҳама гуна он шароити лозимиро муҳайё созанд, то ки нашрияҳо бо сифати аъло чоп шаванд ва писанди хурдсолони мо гардад. тасаввур кунед ки кӯдак пеш аз маъно рангро мебинад. яъне мо бояд кӯшиш кунем ки ҳамин нашрияҳо бисёр бо сифати шоиста, бо рангу бори бисёр хубу зебо чоп шаванд, то он ки кӯдакони мо боҳавас ва ранггардон кунанд ва қадамҳои нахустини худро ба боғи дониш аз ҳамин гуна нашрияҳо оғоз кунанд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар раёсати табу нашр ва зерсохторҳои он рушд намуданд ва муассисаи зери унвони идораи сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик фаъолияти худро ҷоннок намуд, ки вазифаи он таҳия намудани китобҳои энциклопедӣ дар мамлакат ва луғатномаҳои гуногуни умумиву тахассуси илмӣ мебошанд, ки то ба имрӯз садҳо чунин нави китобҳо ба таб расиданд. соли 2008 бо фармони махсуси президенти мамлакат барои навиштани донишномаи миллӣ, яъне ки мисли донишномаи советии тоҷик, энциклопедияи советии тоҷик, энциклопедияи миллии тоҷик акнун ба навиштан шурӯъ шуд ва таҳияи он шурӯъ шуд ва дар имтидоди аз соли 2008 то имрӯз 4 ҷилди он пурра аз нашр баромад ва ҷилди панҷуми он дар матбаа аст. хонандаи мо ҳамчун як инсони закӣ ба маърифат, меҳанпараст, ватандӯст, худшинос, худогоҳ дар замони истиқлолияти давлатии мо ки мо 25 сола паси сар кардем, бо тамоми ҷиддияташ, бо тамоми ҳадафаш масалан бояд таъмин гардад. ина дар бар мегирад масалан нашриётҳои давлатии мо, нашриёти адиб, нашриётҳои дигари мо, ирфону масалан нашриётҳои маорифу нашриётҳои дигар, маҷаллаҳои адабии мо, ина бояд таъмин кунанд ва умед аст ки таъмин мекунанд ва албатта бо дастгирии ҳукумат ва давлати Тоҷикистон. дар муассисаи давлатии маҷаллаи чашма инчунин маҷаллаи сезабонаи офтобак бо забони тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва
روزنامه زنگولان نیز چاپ میشد که همه این البته برای به عمل تطبیق نمودن سیاست فرهنگی سرور دولت میباشد و امروز متاسفانه بعضا از جانب بعض خوانندگان بسیار ناتوان بعضا به هر گونه نقصانهای جزئی هم عیب میگیرند، چون که بعضی خود مطبوعات را نمیدونند. کاری طبع و نشر بسیار یک کاری بسیار نازک است که بعضا در یک صحیفه کس چند خطا بودنش را نمیفهمد. خطاهای تکنیکی است، هنگام از سطح به سر گذراندن خطای کامپیوتری می شود. برای همین آنهایی که البته به کار طبع و نشر مشغولند این گونه خطاها را نادیده میگیرند، یعنی میفهمند که این البته با عیب محرر یا کاتب مسئول نه، بلکه با عیب خطای تکنیکی به وجود آمده است. اگر خواهیم که در هر چیز اگر عیب گیریم، حتی با آفتاب و ماه نیز عیب یافتن ممکن است. ولی امروز ما باید از همین گونه نادیدنی ها باید حذر کنیم، یعنی خود مهنت کردن در کار، یعنی خود را باید نشان داد. پیش از آن که مثلا من درباره اشعار یگان شاعر اگر نکته گیری کنم، باید من خودم اول معین کنم که من تا چه قدر فهمی سخن دارم. یعنی هر کس باید با اندازه همون قدم خویش راه گردد. چاپی کتاب یک طرف است و اونا بسیار از جهت آرایش زیبا و شینام به خواننده پیشنهاد کردن، این گپ دیگر است. اینا زیر نظر میگیرد و ریاست طبع و نشر. دیگر چیزی که بسیار مهم است و در این دوره بسیار خوب به راه مانده شد، این چاپی کتاب ها برای خردسالان و نورسان است و این در این بخش ببینید که هم از نمونه ها از آثار ادبیات کلاسیکی ما، هم از شاهنامه مثلا ایجادیات مثنوی معنوی کتاب های گوناگون چاپ شد، هم از آثار اونایی که برای خردسالان است و این از جهت آرایش نقاشی که هم مثلا مواد دلچسب باشد هم آرایش کتاب دلچسب باشد، در این بخش بسیار کارهای خوب به انجام رسید. مؤسسه دولتی سرریدکسیای علمی انسیکلوپدیای ملی توجیک در برابر کار болои انسیکلوپدیای ملی боз болои таҳия ва нашри энсиклопедияҳои соҳавӣ низ фаъолият дорад. хушбахтона то ба имрӯз энсиклопедияи адабиёт ва санъат дар 3 ҷилд таҳия ва чоп гардида дар хизмати васеи омма қарор дорад. ёдовар шудан ба маврид аст ки рисолати асосии қобусномаи миллӣ таълими насли давронсоз буда, инчунин боло бурдани саводнокии чӣ толибилмон бошад ва ё чӣ мардуми оддӣ аст. энсиклопедияи миллии тоҷикро метавон шиносномаи миллӣ номид, зеро чеҳраи воқеии моро чӣ ба худи мо ва чӣ ба дигарон мешиносонад. ва бе ягон шаку шубҳа метавон гуфт ки дар раванди хештаншиносии миллӣ ва таълиму тарбияи насли даврони истиқлол саҳми босазо мегузорад. вазифае ки дар назди энсиклопедияи миллӣ гузошта шуд аз он иборат буд ки он чизҳое ки дар замони шӯравӣ афтода буданд ва истиқлоли комил ки надоштем мо, ҳама чизи миллии мо навишта намешуд. барои ҳамин аст ки 4 ҷилде ки мо навиштем, матлаби ҳамин 4 ҷилд дар як ҷилди замони шӯравӣ навишта шудааст. ана шумо бинед ки дар як ҷилди замони шӯравӣ мо 4 ҷилд таҳия мекунем, яъне чӣ қадар доираи дар баргирии мафҳумот зиёд шуд ва инҳо ҳама он арзишҳои миллие ҳастанд ки бар онҳо афзуда шуд. илм бисёр пеш рафтааст. масалан соҳаи генетика, соҳаи биотехнология, соҳаи инженерияи генетикӣ, соҳаи илмҳои дақиқи технологияи навин, соҳаи илмҳои навини информатика, соҳаи илмҳои навини масалан ҳамон иттилооти ҷаҳонӣ ки бемарзу бемасофа ҳаст ва бо суръати барқ дар тамоми ҷаҳон паҳн мешавад, ҳамин кӯдакону наврасонро ба ҳамин равияҳо омода созанд, то ки аз ватани хиш, аз давлати хиш, аз миллати хиш, аз ҳудуди марзиву ҷуғрофии хиш ҳимоят карда тавонанд, пуштибонӣ карда тавонанд. тамоми кӯшиша мо мекунем ки китобҳои мо ҳам хушхарид бошанд, ҳам боэътимод бошанд, зеро инҳо китобҳои мондагори ин миллат ҳастанд. аз ин гуна китобҳо дар 50 сол 100 сол як маротиба чоп мешавад. агар ки дар давоми 20 соли баъд агар чоп шавад, чизе ба ӯ такмил карда мешавад.
این از نو نوشته نمی شود. برای همین تمام کوشش های عظیمی تحقیقاتی برده می شود تا اینکه همه در سطح بلندی علمی باشد. در این زمان معاصر ببینید رقابت بسیار شدید است. رقابت کتاب و واسطه های اخبار عموم این من در نظر دارم این اینترنت و این چیزهای تکنیکی که از هر گوشه و تلویزیون مثلا همه این چیزهایی که از بیرون است، از بیرون امروز شبکه های بسیار است، محاوره ها است، همه این با مغز خواننده ما، با چشم خواننده ما میرسد، تاثیر میرساند و در همین مورد البته جای کتاب علیحده است. جای کتاب، کتابخانه، مطالعه کتاب، این معنویات خواننده ما را مثلا با تمام اون معرفت و حکمتی که در طول عصرها گرد آمده است باید تامین کند. مؤسسه های نشریوی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که زیرتابع ریاست تب و نشر می باشند، از جمله نشریات ادیب برای دسترس خواننده نمودن کتاب و غنی گرداندن فاند کتابخانه ها سهمی بی‌واسطه دارد. نشریات ادیب از سال 1987 همچون مؤسسه زیرتابع ریاست تب و نشر عمل می کند. در این مدت نچندان زیاد این مؤسسه توانست که چون کلانترین نشریات ادبیات بدیعی در کشور فعالیت نماید و هزارها نامگوی کتابها را به تعداد زیاد به تب رساند. همه ادیبا، همه اونایی که با قلم و کاغذ و با مثلا نوشتن اثر برای خواننده سر و کار دارند، با ریاست تب و نشر و نشریات های اساسی دولتی ما و چی دارن سر و کار دارن، اونو همیشه در رابطه هستند. و البته چیزی مشکل در این زمان این است که مطبعه ها و نشریه های خود نشر زیاد هستند، همه اون زیر نظارت گرفتن. در کار است که آن چیزی که مالی که از این چیزها مال چاپیه که در شکل کتاب برای خواننده پیشنهاد میکند جوابگوی مثلا زمان باشد، جوابگوی سیاست دولتی ما باشد، جوابگوی خواننده سرطلب و سرطلبی امروزه ما باشد. اگر ما نسبت به عصر 20 یا اینکه نسبت به 12 سال پیش مقایسه کنیم، کارهای بسیار نظررس به انجام رسیده است از روی فعالیت ریاست تب و نشر. من در نظر دارم چاپ کتاب ها پیش از همه 50 جلده اختران ادب که تمام نمونه های بهترین ادبیات کلاسیکی ما تا امروز رو در بر میگیرد. البته بیش از 32 جلد به نشر رسید با زیوری بسیار زیبای تب و نشر. دیگر چاپ اثرهای بهترین نوع ادیبان معاصر ما در این مدت. این کوشش ها برای خواننده است. ما باید معنویات خواننده مونه اون طوری که زمان طلب میکند، اون طوری که شرایط امروزه طلب میکند به راه ماند، اینا و همون ریاست تب و نشر میکند. در مجله خارپشته که بیشتر مطالب ایجادکاران کشور در ژانرهای پامفلت و فیلیتون که خصوصیت تحلیلی و تنقیدی دارند روی چاپ می آیند تا کمبودی ها اصلاح گردند و ساختار و نهادها در جامعه رو به پیشرفت آرند. خوشبختانه امروز همین رو عرض میکنم که الکی نشریه های ما مثل کودکی که مثلا کمی قوت گرفته راست ایستاده به حرکت می‌دارد، راه خودش پیدا کرده است. مقصد همه یک این پیش از همه بلند برداشتن حس افتخار ملی، تکمیل ذوق زیبایی پرستی، مکمل نمودن دانش نورسان و کودکان است. اگر کودکان ما امروز قدم درست به زندگی نهادند، ما البته به آینده درخشان وطن باور میکنیم و مردم را خوشحال میگردانیم که کودکان ما حساس و دانشمند و خوبند. در همه جا نشریات هایی که با تب و نشر کتاب سر و کار دارند، کتابی که
مثلا برای خواننده دارد در دولت های دیگر این از جانب همون دولت ها دستگیری می یابد. این به این پیش نمی رود. روزنامه هایی که برای کودکان هستند، نشریات هایی که برای اثرهای ادبیات رو چاپ میکنند دستگیری می یابد و خوشبختانه حکومت ما چند سال باز پرزیدنت مملکت ما پیشوای ملت با بسیار یک کوشش جوانمردانه خیرخواهانه با ادبیات و فرهنگ مناسبت میکنند و امید است که این سال نیز همین چیز راه اندازی میشه. با ریاست تبدیلش امکان داده شود که موافق طلبات اقتصادی بازرگانی مثلا جهت تامین روزنامه مجله ها با اقلا با کاغذ با رنگ دیگر مواد چاپی یعنی دسترس داشته باشد، امکان پیدا کند که ما به هر گونه بسیار در این باره بعضا اذیت میکشیم، بعضا با همون کاغذی که برای چاپ لازم است سری وقت دسترس نمیشود، یعنی در مطبعه بعضا کمبود کاغذ احساس میشه چون که اون ما وارد میشود. برای همین میخواستم که ریاست دستی بسیار پرقوت داشته باشد، همه جانب دستگیری یابد و هر مشکلاتی که در اداره روزنامه مجله ها به میان میآید البته قادر باشد که زود حل کند. بسیار میخواهم که در ریاست طبع و نشر در آینده در توصیه اثرها برای نشر مثلا با نشریات های کسبی ما، نشریات های جدی ما، نشریات های دولتی ما مثلا اثرهای بهترین را پیشنهاد کند، اثرهایی را که خواننده نیاز دارد با آن و این هم برای خواننده مفید است هم برای نشریات ها مفید است. اون اثرهایی که مثلا از جانب خواننده پذیرفته می شود، خریدار پیدا میکند، طلبگار پیدا میکند، این به منفعت هم نشریات ها می شود هم به منفعت خواننده ما. ریاست طبع و نشر در رشد و فعالیت هفته‌نامه و مجله ها در کشور نقش خود را گذاشته، در حفظ و نگهداری های فرهنگ ملی و معرفی فرهنگ عالم شمول به عالمیان شکوه ماندگار خود را نشان خواهد داد.